खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आरोबाव फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजोफोर आसा खालामदों भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर बे बेक्तिया सोर आं बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होलांगोन। थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सालायनाय सरकारा माबायदिमोन आरो बै 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जि जब कार्ड दङमोन बे जब कार्डआ सोरनि आखायाव थायोमोन बेखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होलांगोन। आरो बै समावहाय जि थिखादारफ्रा स्किम मोननानैहाय खामानि मावनो थाखाय दायथ' मोनदोंमोन बैसोर बायदि थिखादारफ्रा मा खालामदों आरो बे थिखादारफ्रा मानो खामानिफोरखौहाय साक्सेसफुल मावाखै बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा फोरमायनानै होदों। आरो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बर' हारिनि थासारिया माबायदिमोन बेखौबो बिथाङा फोरमायनानै होदों। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला दानि UPPL सालायनाय सरकारखौ लानानै बिथाङा बै बाथ्राफोरखौहाय बुंदों। 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बर' हारिया बेसेबां असान्तिमोन, दानि 3 बोसोरनि गेजेरावहाय बर' हारिया बेसेबां सान्ति बेखौबो बिथाङा फोरमायनानै होदों। जाय बिथांमोना UPPL सरकार सालायनायाव गोजोननाय गैया, UPPL सरकार सालायनायखौ हामजाया, प्रमद बर'खौ मोजां मोना, बैसोर बायदि सुबुंनि थाखाय बे भिडिअआ जागोन रायजोफोर। स' रायजोफोर 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जब कार्डआ सोरनि आखायाव दङमोन, सोर थिखादार बायदिया रां आरजिनानैहाय धोन सम्पति बुथुमदोंमोन, 17 बोसोरावहाय बेसेबां बर' हारिया असान्ति दङमोन बेखौहाय गासैखौबो लानानै सासे बेक्तिया दिनैहाय फोरमायनानै होदों। आरो बे बेक्तियानो जोंनि बर' हारिनि नङा, गुबुन हारिनिसो रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो, जाय सुबुंफ्रा UPPL सरकार सालायनायखौ मोजां मोना बैसोर बायदि बिथाङा मोजाङै खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। आदा सदा नायनानैहाय भिडिअखौहाय कमेन्ट दाहो। मानो होनब्ला भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबालासिनो गोबां सुबुङा कमेन्ट होदलाबायो। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्लासो बुजिगोन। स' अब्ला लोगोफोर बिनि फिननायखौ सोर होदों आं बिनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो हगारनानै होनाय जासिगोन। গতিকে আপোনাৰ যদি লিডাৰি কৰিব মন আছে, গতিকে এই চৰকাৰৰ দিনত আপুনি ঠিকাদাৰ হ'ব নোৱাৰে। এই চৰকাৰৰ দিনত লিডাৰি কৰিলে ৰাইজৰ কাৰণে কৰক, চিধা কথা। আমাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে বাহিৰে বাহিৰে এইবাৰ কথা কিয় কৈ আছে? তেওঁলোকে আমাক ইনভাইট কৰক না, আমাৰ লগত বহক না। 17 বছৰে যিখিনি কাম কৰিছে আৰু আমি দুই বছৰ নহয় 2.5 বছৰ হৈ আছে চৰকাৰটো বয়স। আমি 2.5 বছৰত যিখিনি কৰিছোঁ, এওঁলোকে 17 বছৰত যিখিনি কৰিছে আমি দেখুৱাই দিম না আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰিছে না কৰা নাই। আমি এই 2.5 বছৰত UPPL চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি যদি আপোনাক কওঁ, এওঁলোকে 17 বছৰত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এওঁলোকৰ মানে কি জ্বলন কি, এওঁলোকৰ চৰকাৰ গৈছে, এওঁলোকে যি বদনাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কৈ আছে। আপুনি যদি চাই বিজনেছ চাব ডিভিজন হিচাপত আমাৰ হাতীৰ সমস্যাটো কিমান ডাঙৰ সমস্যা, 17 বছৰত কৰিব পাৰিছে। UPPL চৰকাৰে কিন্তু কৰি দেখুৱাইছে। 20 কিলোমিটাৰ হাতী ফেন্সিং কৰি আছে না নাই? পাণবাৰী ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া, এই অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী কিমান কলেজত যায়, হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলেজত যায়, মানিকপুৰ সৰ্বক কলেজত যায়। মই এটা জেগাৰ উদাহৰণ দিছোঁ আপোনাক, পাণবাৰীত আদৰ্শ মানে কলেজ হৈ আছে না হোৱা নাই? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আমাৰ এই অঞ্চলত যদি ৰাস্তা ঘাটসমূহে চাই, মেইন ৰাস্তাত যোৱাকৈ, মেইন হাইৱেত যোৱাকৈ বা বিজনী কানেকশ্যন কৰি আপুনি কোনটো ৰাস্তা আজি বেয়া আছে আমাক কওক। এইটো কি আমাৰ UPPL চৰকাৰে কৰা নাই নেকি? আজি 17 বছৰত BPF চৰকাৰে বা BPFৰ লিডাৰ কৰ্মীয়ে দেখুৱাই দিয়ক যে বিজনী চাব ডিভিজনত 17 বছৰত কিমানটা স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰি দেখুৱাইছে। হা, কিন্তু আমি দেখুৱাই দিম আমি 270টা স্কুল আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ বা কৰি আছে। আমাৰ UPPL চৰকাৰে কাম কৰা নাই কোনে কৈছে? আমাৰ VCDC লেভেলত যাওক, 17 বছৰত আমাৰ ভাংনামাৰী VCDC এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনাক। ভাংনামাৰী VCDCত 600ৰ পৰা 700 ঘৰ পাইছে না পোৱা নাই তাৰ সন্দেহ আছে। BPFৰ 17 বছৰত আমাৰ 2.5 বছৰত 1100 ঘৰ পাইছে ৰাইজে। গতিকে UPPL চৰকাৰে কাম কৰা নাই, ৰাইজে ঘৰ পোৱা নাই। অৰুণোদয় আঁচনি আমাৰ UPPL চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নাই। ৰেচন কাৰ্ড কিমান হৈ আছে আপুনি খবৰ লওক। গতিকে তেনেকুৱা ৰেচন কাৰ্ডে হওক, অৰুণোদয়ে হওক, কাচ্চা হাউচে হওক, আৱাজ প্লাজে হওক, ৰাস্তা ঘাট কলেজ আপোনাৰ মানে যিমানখিনি হৈ আছে আমাক মাতক না, কাম হৈছে না হোৱা নাই আমি দেখুৱাই দিম। কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে
চাহ দোকানত বহি লিডাৰগিৰি কৰি মানে একো কৰিব পৰা নাই একো কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ ইয়াতে লাভ নাই যদি কাম কৰিব পৰা নাই আমাক মাতক আমি দেখুৱাই দিম কাম কৰিছে না কৰা নাই কিন্তু কোনে কয় কাম কৰা নাই জানে এক ধৰণৰ ব্যক্তি আছে আমাৰ যে জব কাৰ্ড আছে এই জব কাৰ্ডত খেলি মেলি হৈ আছে তাৰমানে BPF চৰকাৰৰ দিনত যি জব কাৰ্ডৰ কাম আহিছে VCDC লেভেলত মেম্বাৰ চেয়াৰমেনৰ পাৰ্চনেল কৰি 40টা 50টা কৰি জব কাৰ্ড বনোৱা আছিল আৰু সেই জব কাৰ্ড যেতিয়া জব কাৰ্ডৰ কাম হৈছিল মানে কাম কোনোবাই কৰিছে তেওঁলোকে ফ্লাপ কৰিছে যে জেঠা খুৰা মামা ল'ৰা ছোৱালী সবৰে নামত জব কাৰ্ড আছিল আৰু সেই পইচা উঠাই উঠাই মানে টকাৰ উদ্ভাণ্ডালি এই পইচাটো কাৰ ৰাইজৰ পইচাই আছিল না জব কাৰ্ডৰ নামত টকা উদ্ভাণ্ডালি কৰা দুৰ্নীতি কোনে কৰিছিল সেই দুৰ্নীতিটো আজি আমাৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে গতিকে দুৰ্নীতি বন্ধ কৰি চৰকাৰে অপৰাধ কৰিছে নেকি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যে এই জব কাৰ্ডৰ নামত যি উদ্ভাণ্ডালি হৈ আছিল BTCত মানে BTCৰ পইচা যে বহু কৰোৰ টকা যে মানে জব কাৰ্ডৰ নামত এই MG এনৰেগাৰ কামৰ নামত যে কেইজনমান মেম্বাৰ চেয়াৰমেনে বা দলীয় কৰ্মীয়ে যে আত্মসাৎ কৰি মানে হেক কৰি দিছিল সেইটো বন্ধ কৰাটো কি আমাৰ UPPL চৰকাৰ বা প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ কি ভুল হৈছে নেকি গতিকে যদি ইয়াতে ভুল হোৱা নাই যিসকল লিডাৰে জব কাৰ্ডৰ নামত উদ্ভাণ্ডালি কৰিব পৰা নাই টকা পইচা মানে দুৰ্নীতি কৰিব পৰা নাই তেখেতসকল ব্যক্তিয়ে কৈ আছে মানে এই চৰকাৰে কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰচুৰ কাম কৰিছে আৰু যি জব কাৰ্ডৰ নামত যি চিষ্টেম বনাইছে না যিসকল হকিকত লেবাৰ অৰিজিনেল লেবাৰ তেওঁলোকে কাম কৰিব পইচা পাব ইয়াতে মানে এওঁলোকে সঁচা লেবাৰৰ হক মাৰি সঁচা লেবাৰৰ পইচা মানে কেইটামান লিডাৰে উদ্ভাণ্ডালি কৰিব পৰা নাই বুলি এইটো দুৰ্নীতি কৰা হ'ল নেকি বা এইটো কাম কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা কথা হ'ল নেকি আহক না আমাৰ লগত বহক না আমি দেখুৱাই দিম মানে চৰকাৰে কাম কৰিছে না কৰা নাই BTCত এজনো IAS অফিচাৰ IPS অফিচাৰ হোৱাৰ ৰাস্তাই নাছিল আমাৰ UPPL চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আজি যি প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে তাতে সুপাৰ মানে BTR সুপাৰ 50 যি আছে তাতে কিমানজন ল'ৰা ছোৱালী চান্স পাইছে আপুনি জানে BTC চৰকাৰৰ মানে BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাৰে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে BTCৰ পৰা IPS অফিচাৰ IAS অফিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে যেটো 17 বছৰত হোৱা সম্ভৱ নাছিল গতিকে UPPL চৰকাৰ ৰাইজৰ কাৰণে ইমান ভাল চৰকাৰ হেতু লাহে লাহে ৰাইজে বুজি পাব অকস্মাত এটো বুজি নাপায় UPPL চৰকাৰে 2-4টা লিডাৰক ঠিকাদাৰ নবনায় এই ঠিকাদাৰ বনোৱা চৰকাৰ UPPL চৰকাৰ নহয় বা প্ৰমোদ বড়ো তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে নহয় ঠিকাদাৰ বনোৱা লিডাৰ হৈছে BPF কাম কৰিলে আপনি দুৰ্নীতি কৰক যি কৰক আপোনাক ঠিকাদাৰ বনাই দিব কিন্তু UPPLৰ যিখিনি নেতৃত্ব আছে এওঁলোকে কাকো ব্যক্তিগতভাৱে ঠিকাদাৰ নবনায় এটো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে খুব ভাল কাম কৰি আছে BTC পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি দিন নালাগে কিন্তু এনেকুৱা চৰকাৰহে ৰাইজৰ কাৰণে মানে প্ৰয়োজন আছে কাৰণ BTRত 17 বছৰত আপনি নিজেই জানে আপনি যেহেতু এই অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তি মই নিজেই এই জঙ্গলটো যাব পৰা নাই ইমান ভয়ংকৰ এটা সমস্যা আছিল উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা গতিকে আজি BTCত উগ্ৰপন্থী সমস্যাটো সমাধান কৰি ইমান শান্তি যে আহিল এই শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়োৰ বা BTR চৰকাৰৰ বা BTR চুক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰি এওঁলোকে কি ভাল কাম কৰা নাই নেকি না ইয়াতে ৰক্তপাত মাৰা কাটা জ্বলা জ্বলি এইবাৰ বন্ধ কৰাটো কি প্ৰমোদ বড়োৰ অপৰাধ হৈছে নেকি গতিকে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো বা BTR চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰে UPPL চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে না যিখিনি কৰিছে সেইখিনি ঋণ আমাৰ ৰাইজে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে যদি ভালকে যদি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰি চাই তাৰ ভিতৰত এটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব আজিৰ দিনত যে শান্তি যে ঘূৰি আহিছে আমাৰ অঞ্চলত গৰু বেপাৰী বা বেপাৰী কাঠ বেপাৰী আদিকে ধৰি সকলো ব্যক্তি ফ্ৰীডম ভাবে মানে খোলা মনে চলি আছে কাৰো ডোনেশন নাই একো নাই ইয়াতে আমি শান্তি रायजोफोर जोङो नुनो मोनबाय भिडिअनि गेजेरजों जों खोनाबाय 17 बोसोरावहाय बर' हारिया बेसेबां असान्तिमोन 17 बोसोरावहाय जों बयबो मिथिगौ बर' हारिया बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन थासारियावमोन बर' हारिया जोंनि बर' हारिनिनो उग्रपन्थी मोननै मोनथाम उग्रपन्थी थानायनि थाखायनो बर' हारिया गोजोननाय गैयामोन आरो गावजों गावनो नांलाय खमलाया बारामोन आरो जोङो दंनायनिफ्रायबो दिन्थिनो हायामोन करना गुना जोङो थाबायनोबो गिनांगौमोन रायजोफोर
थांनाय 17 बोसोरावहाय जब कार्डआ लेबारनि आखायाव थानांगौमोन नाथाय सासे मेम्बारनि आखायावनो जमा थानायनि थाखायनो लेबारफ्रा खामानिनि फैसाखौ मोनामोन आरो जब कार्डनि रांखौहाय मेम्बार्सआनो हारसिं बाहायोमोन। बै 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जाय थिकादारफोर बै थिकादारफ्रा रांखौ लाबोनानैहाय बेथन गैयिनि थाखाय बे रांखौनो बाहायोमोन आरो जि मावनो गोनां खामानि बेखौहाय पेन्डिं खालामनानै बे जि स्किम फैदों बे स्किमनिफ्रायनो रांखौ बाहायोमोन। 17 बोसोरावहाय बर' हारिया जेसेबांनाखि जौगानांगौमोन एसेबां जौगायाखै आरो सान्थिबो जायाखै। आरो रायजोफोर मोनसे खोथाखौहाय नोंथांमोना गोसोआवहाय लानो गोनां 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सरकारा जेसेबां केम्पिं खालामबोदों मोनसेबो बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड नांगौ होननानैबो बुंबाखै। दिनै 17 बोसोरावहाय जि सालायनाय गभर्नमेन्ट बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बुंदों बर' हारिनि गेजेरावहाय आईएएस अफिसार गैया आईपीएस अफिसार गैया होननानैहाय दिनै आईएएस आईपीएस अफिसार गैया होननानै जुदि बिथाङा नुखादोंमोनब्ला बै समावनो मानोथो सुपार 50 बायदि स्किमाखौहाय बिथाङा बानायाखैमोन। बै समावनो मानोथो सोलोंथाइ बिथिङावबो बिथाङा सुबिदा होआखैमोन। बै समावहाय जायफ्रा बिपिएफ सरकारनि मावनायखौहाय मोजां मोनदों बिपिएफ सरकारा जौगानायखौ लाबोदों होननानै बुंदों बिथांमोननि थाखाय जानो हागौ लामा बानायनाय ब्रिज बानायनाय दालां बानायनाय बेफोरबायदिनि थाखायनो जौगासार नुदों। नाथाय बर' हारिया जे जौगानांगौ बेयो लामा सामाखौल' लानानै नङा। अफकर्स लामा सामाखौबो नांगौ नाथाय लामा सामानि गेजेरजों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिखौहाय जुदि गोजौ लेभेलावहाय लाङोब्ला बर' हारिनि सिनाखिखौ फार्स्ट टाइम दिन्थिग्रोनो हानांगौ रायजोफोर। बै 17 बोसोरावहाय बर' हारिया सिनाय जानांगौमोन नाथाय सिनाय जायाखै। बर' हारिनि जि राव भाषा बेबो भारतनि संबिधानावहाय सोसन जानांगौमोन बेखौबो सोसननानै होबोआखै। दिनैहाय पेन्डिं खालामनानै गारबोनायनि थाखायनो बे पेन्डिंखौहाय इउपिपिएल सरकारा साक्सेसफुल खालामनानै होबाय। बेखौ दिनैहाय बिपिएफ सरकारनि मानसिफ्रा मेगन सादों रायजोफोर। मानो होनोब्ला बिसोरहा सुबिदा गैला। बिसोरहा जेबो इउपिपिएलआवहाय हाबनानैहाय जाख'नो थाखाय बिसोरहा जेबो सुबिदा गैला। बेनिखायनो बिथांमोना नाला बुंसा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंदों। स' लोगोफोर 17 बोसोरावहाय जि खामानिखौ मावनो हायाखिसै 3 बोसोरावहाय इउपिपिएल सरकारा मावबाय। 17 बोसोरावहाय हानि मोनथायखौबो बिपिएफ सरकारा मावनानै होनांगौमोन नाथाय पेन्डिं खालामनानैहाय दिनैहाय गोदान सरकार जानाय लोगो लोगोनो हानि मोनथायखौबो होनानै होबाय। आरो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय स्कुलफोरखौ फोसाबनांगौमोन सोलोंथाइ बिथिंखौहाय जौगानायनि लामायाव लाबोनांगौमोन बेखौबो हाग्रामा महिलारिया लाबोनो हायाखिसै। दिनै इउपिपिएल सरकारा लाबोबाय। 17 बोसोरनि गेजेरावहाय स्पर्ट्स बिथिंनि गेजेरावहाय गोबांथार खेला दुला गेलेग्राफोरनि थाखाय सापर्ट खालामनांगौमोन बेखौबो हाग्रामा महिलारिया सापर्ट खालामाखिसै। दिनै प्रमद बर'आ मा थांखि लादों स्पर्ट्सखौहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय जौगासार खालामनो थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव लाबोनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों। आरो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बर' हारिया जि आईपीएस अफिसार जाबोनांगौमोन सोलोंथाइ बिथिंनि गेजेरजोंहाय बेखौबो मावनो हायासै। दिनै प्रमद बर' सरकारा 3 बोसोरावनो सुपार 50 बायदि स्किमखौ लाबोनानैहाय सोलोंथाइ बिथिङावहाय आगान सुरनो होनायखौहाय सुबिदा होनायखौहाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला 17 बोसोरनि मावनाय हाबाया साबसिन जाखो ना 3 बोसोरनि मावनाय हाबाया साबसिन जाखो रायजोफोर? दिनै हारिया मारै सिनाखि मोनदों? भारत सरकारनि 8 सिरियावहाय बर' हारिया सोसनजाबाय हिसाबै जों बयजोंबो सिनायजादों बयजोंबो मिथिजादों। नङाब्ला जोंखौथ' सिनायामोन मोनथियानोमोन। जोंनि बर' हारिखौहाय हाग्रामा महिलारिया हाखराव सफरनायनि अनगा जेबो खामानि मावनो रोङा। स' रायजोफोर जेखि जादोला गोबां सुबुङानो मिथिखागौ आरो आंनिनो असे लोगोफोर एखे क्लासमेटफ्रानो दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामग्राबो दङ। आं नामखौ बुङा रायजोफोर नाथाय जाय बिथांमोना आंनि क्लास फ्रेन्डमोन बैसोर बायदि सुबुङाबो हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामदों। बैसोर बायदि सुबुङा गावनिनो मास्टारफोरखौहाय गावथारजानायखौबो नुदों आरो गावनि मेगनावनो देग देग गुला बारुदनि दावराव दावसिखौ नुबोदों। अब्ला बिसोर बायदि सुबुङाबो दासिमबो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंब्ला अब्ला बेयावहाय मा गोजोननाय दङ? दिनैहाय इउपिपिएल सरकारा जेसेबांनाखि गोजोननाय खामानिखौ मावदों
BPF सरकारा मावनो हायाखै आरो हाखानायबो नङा फैबाय थानाय समावबो बिसोरो मावखानायबो नङा आरो हाखानायबो नङा रायजोफोर स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर हरनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जय जय